Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pran. Chairman Jongi Mbak Lam Pangla, Chairman Jongi District Council, Jing Ai Badet Nagaling Senjuk. Serta jadi Deputy Chief Executive Member Mbak PNSIM, Hai Jing Takdi Nampai. Nakababu Ahmad Yakatong ban penne yak Suk San Hakatan Block 2. Chief Executive Member Jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penyak sing CM bagi Executive Member hakalai terik unaitung Arja Apulai kilahir mani jengo yak rat nong tung kabaha hapo katan Block 2 kajing li jengo yak ni rat kalongon pintikina bagi pajba nong snong kin im hapeneng Suk San ya uba penyak bagi Executive Member la priang subhan do Avijit Kro ubulong udukhat jong Karbi Anglong Autonomous Council ringkat lang bagi officer jong council kini kekenhun kalahir snong umat Shwa balik jengoi ki mauba ki khat arkur jong rat nong tung kabalong kecaka bekentang baju pelong ya kejing le nyam na benta ki balayam ki executive member jong ki HADC ki balasan ran lang hakani kejing hal jurep ki kentu deputy CM uba pencinga NCM u chairman jong council uba lamprang bala u deputy chairman uba Charles Margar ki executive member bekentu uba rangken sai kharbuki bat uba tibor pathau kinong yalam snong nagi snong ba peru kelewan sanran lang hakani kesengi Lingba ke jing pensedang ya ke jing ya keren penbet puat hakawat ke baar pada sorkar Assam baka sorkar Meghalaya ke Bansalong Shan ha Blok 2 ke council ke kemit lenti baka ni ke jing keren kalong ke besesok ubak penyai ulah kular baya barok ke jing ai jing mod nagi pajba ansa shimkhia naba mau kum UCM kidi khat jong komiti ya penbet puat bala thung ke sorkar ya bala khli u sembut menteri rangba jong ke jela ubak prestun ten song kum chairman Let him explain about this traditional. Hello. Ini lah deh pedang. Ta bagi bu ya di sering jong di khat ar itu. Ke jing he ke jong ta ko mon live san apa dong. Sebaro gi ya nong ro gi bade hi nang tung di khat kur. Untuk video ini disebut ni bu la jong ma. Kabut kani di tengah pok karai. Pok karai itu. Mari bu hang ni sebentar nang tur diwan ne nang tur diwan ne. Makani bulan. Sukur jar ketengkur. Kur ke Sadap, di Mopur, di Masyaring, di Mapdo, di Sten, di Pariat, di Mujai, di Lendok, Masinting, Lemarang, ada jatuh, Lemare, kita di kat aku. Kan lain lah ni Pariat, ni dan Supun pong mana ke mau jengki rudan hente harum. Aduh mentar orang ibu bet. Aduh mentah la. Si Pepsnya nak ni la sange. Mari ya bon la kelak istana.
Isim kena suya tu kan hanya banduk ya paham. Siapang kan ni ke jibu mau si. Kemudian ki ma hune ki bu kemudian khat ar. Khat lai. Kemudian kalong terba. Kane ke jaka bagi song ne ke jaka ba long dorbar ki long san man san gi song tu ma. Kemudian ki khat ar kur ki bu ki mau si lala ka jong. Lala ka jong. Ndai haju. Ndai haju. Tu la ka jong sen but ni la si. Oi pokoi ke kur ka dan la jong ma. Tu ni pan ta gino ki barak jai. Kong basan masenting hap ki hajrong tu mau un hap kaang. Pentip yo senong thau ya ki marjan marpa ba. Kata kalawan ya te kur berkata. Tu kaang hang ke ha mau basan ni ong. Mau basan. Te ka jing kita ki terlingkot. Dadu andai thai. Anado andai thai. See, we want that our people living here should live peacefully in this place. So let us work together. You are a local representative of the Krabi Anglong Chin Hong constituency. I'm the local representative. Let us work together from now onward. One more thing that I want to request you. See, as per the agreement, Meghalaya government and Assam, we should not stop development both sides, from Meghalaya and from Assam. So I want to see that our developmental schemes coming from Meghalaya also should not stop by Assam. This is I want to request you. From now onward, let us work together as per the agreement of Meghalaya and Assam. So I have nothing much to say. Once again, I thank you. May God bless you. May God bless our officers, and also may God bless my regards to the Chief Executive Member of Krabi Anglong Autonomous Council also. Ketang dah gini kitin gimak niat, ngai ko blay visa isen pat. Kadon ka thong ka bangiwan, kata kalong bangin yo banwan ban jungo, ia kini ka jaka le niam le rukom ka ba kini ki khat lai kur ki ju penlong ia ka jingbu siang hakini ki mau bena hakini habahap apa jong kini karat. Te kum ka KHDC ka ba pek bakmi ia ka riti ka dostur te ngi sodairu banwan ban jungo kamtam ru omtang ia kini ka cakale niam henrei banwan ban ia kendu bat phi ki nong song shnong te ki bolong ki khun khasi khara ki jungi ki parado prasnaw ki jungi ki bahap ba ki basyong basa hakini ki dong thai te daka jingkmen ni wan mentaka sngi ban ia kendu ia phi kerpang ru ia ka jing priang subhan na kaliang ka Krabi Anglong Autonomous Council yangi kum ka KHDC ban yo ban wan ban jungo ia kene ka jaka de na kaliang jungi ngesno ban penpau ia ka jingkemen ka bakrau bangi yo ban ye ia kene ka jaka bat kumjuru ka jingwan ka jungi kan long ka jing shingan ia phi kum kinong shong shunong sha kene ka dong ka thai te kumbala pensno da i MEC mentat habadon kanu kajing ya kendu jing e se nakal yang jungi inlong bakloi banya kran sutu banya kran banya penbai ya kita kajing e khnang bakanami kanu no kajing ya kaja te nakal yang jungi ru ni sungkya bangi wan mentasni tingi i ba katni kadang don kata bentar se kamtam hakale nyam le ko ngiru ni sudai hi pan no sinyang hakanika dan nakaliang jungi ngin saya kendu ngin syong perkhat bat katlo bangin mang ngin mang daka scheme nakaliang ka KHDC ban yo ban ai ijing te hakanika jaka ban pensa nam sa buram nam taki longshwa jungi kam kerpang ru nam taki parado persnam jungi ki basa kani ka dong thai de khnang ba kani ka le nem le rukom jong kini ki kur kan yai sa pateng la pateng ngilawan kum ni ne bania susngai ba de bania shong Ember kuat ku blay jalan sini. ka jingmen ni soban penpau jadi baik ba kini ka dong kathan rai nong tung bangi yo ekalat banwan yu jak ringkat bat i deputy CM ba PNCM ringkat ba i ba Elbla belong chairman ringkat bat i
ba cibot lang patau belong i em pengkat bai ba lang kensai khabuki belong em kecu kapor i so ngan bai dan lang bat ngi i local MDC MLA jonganika dong kathai iba Charles Marnya de nakaliang jungi kum ka council la yo ban yo kejat menek sni hangtai bo nong umat ya ka ban lek ban jingo ban pet ya ka we ka jaka ka bolong ka we ka jaka le niam agiti ka dustul jong ki longswa ka jungi ki khat argur ya ka we na ka jaka ki ba ki bo sieng singi ong mau sieng le mau benar jong ka kursten la yo ban yo kejat kata jaka but nakaliang ni so ban penpau ke cingkemen bunyi yo ban rung ban pet ban saki ya kini ke jaka baki longshwa ki balong ki paradok persnam juni ki khasi khara juni ki le niam le rukom kata jaka kalau kentang kabaat pat niyo ban ya kendu pat ki nong snong jong ni ki snong ki bahap hang ni po blok 2 nadu ki long kemi nadu ki riurang ba ki long pa ya kaba niyo ban ya kendu pat ki tekini ki arteli ki aka ki bang yo ban pendap mentar sini pat anda lawan pai nang tai ni penpau jing kemen bakrau ba la ni la khot ru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council balami khmat da u member u abijit kru nakanika dongkathan ya ka banwan ban dan lang bat ni te ni so kemen ru ba tang sudap ban jingo ini kisno yo ru ban poi ni po molasna bat ki babun ba ki noi lam snong ki la kwa ban kendo ini dah kajing lam di local MDC but di deputy CM jungi babat jika ilaka kalau legal matters niyo bani kendo eki but kajing kendo jungi ka kham donjing mut shu namar ba nakaliang jungi kum ka council nakaliang jung CM but deputy CM nilalong pa ki members jongka regional committees on border issue ka pada day pa kajing pendek put habai day kanika district ribhoi kumjuru i local MLA ran mentalang member jokanika regional committees te nilai kendu ikinoi lam shno but kibabun bha kila penila ka jongki nongrim ki jongki but kumju kila aingi diki kot kisla longki saki sota te namta kata ngi ngila pediang nakaliang jungi but habide bakani ngin sara pat haka executive committee banya syong perkhat ha but tat ondaladep banya merging mut but kumju rungin sakhot yang ini disunjuk dengan dalam shno ini kadong khaim sini ban yo ban penbek final shwa ban penbek renti shwa bangin ra yakini kijing ajung mut syakar regional committee habi debi ni syampur te but habi debi kini baru ki jaka siki bahap blok tu but kumbangi la ikendu ikirong ba mata kila ajung mut ini but ya kata ajung mut kakadau ki babon ha ki bangin hap ya thir ya tai ba but ikini baru insara ke executive committee shua bangin ra syakar regional committee tekini ru ya second day ki way ki berta ki bangin ya keren lah regional committee nakaliang jungi ka council ke HDC ngila ban khia ba habede ba ka syong suk syong san banyak keren kerpang buat uniu member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bami khmat bangila khot yaki bandan lang mene te ban penti kena bagi paradok prasnam ki jungi ki basyong hakini ki jaka blok 2 kinam dai bansha penthut hakalik kawan haka khayi ka khabar hakalik trei lek ta kawan ka sini takan niru de kawai ka nongrim ka bingiwan banjunga ban pet yaki ba kinam dai bansha penwet mene bansha ta haka syong suk syong san kaniru ka bangila banjur bahana kaliang ka tim ka jungi ka kenhun jungi bangilek banjunga mene ki jaka Oba ka nong man nak bangka ban konjo itu gi mau bosir dan kalai ko kabamot ko lang ban preserve na try pisu tu i warga tu kayeng tu ma asna na kalian dan di semua badan pastir buat mentah bagaimana ni aku kembali siam kini gi orang ba kita bani kendu ini buat bisnis kat tu kan kita kalian jongi kembali ong ba ini kita part di regional committee
jibul sko jongki yin sabul sko laga regional committee Kini kedai kecing angnut kebelah Islam ngalak mana. Nadu kupon kebelah nak sedang bandrung ada se council kum MTC. But kini kesini mentang kesini lain kiri. Jom undur benai. Kini kesini belalak berkulong din keba iba penyak sing ilawan kum CM jong district council. Kena kaliang jongang asumti benai ke buram sikade AE adin bilai kan bat I dapat stat ia kena kejingwan jongo. Kamtam ia kena kejingwan meneh ke pok mauba juki mausing jong ki khat lai kur jong kena ketong kethan ke jong. Kena kaliang jongang asum benai play bat ba su komen ia bangi yo benai jongo nomor belai. Kedai kejaka kejongi hakaba nala pelong dekis pak senem tam hak bakini ki longkur jom kene kerai nong tum ki ba kam nomor ke council kedai maka ban pe ikan di dustur kedai ke benta dak ke benta jom ke district council bandai pe bandai jong yang semua ban ai publish kedai nak benta kata deputy CM yo chairman bat ya ke tim berok mai dia bat hadin ke jengwan jong wa jongi kutu kemoloong dari CM barok kinong ngelam senong wa bani kundu ni keran namar ba PE ba kini gejing pen ya mbek pot mbek samru kadang ya syakmat dan namar ba mangaru lokal MDC MLN nang ni ada member jong regional committee CM ide member jong regional committee deputy CM ide member jong regional committee gila so komen ya kini gejing kwa kendu ke joki ban hadin bagi layo ban ya kendu gila yo so sibun ki eke oh nakaliang jonga lile bros katar alai kendo hibat ki hendrai ka kong sat kene gejing kendo jong CM deputy CM tingangi scam kene gejing wan ke jong CM jong ye ski ringkat gejing trelang bat senjuk kira mbak senong bat karai nong tung iki barok khat kinya be kinya ti bat kum bala ong sakman ba nakaliang CM ai ku belai nomari la ong bat se sim ye kene gejing aju mo bar khat banra haka executive committee bat banra aru ikine saka regional committee kalau keren dalam dia rumah ni, harga ini bat ni member jom ke autonomous council yang Karbi Anglong, bakam dia benda kejikuan ya ke development kebawan nah kecelah ke jom itu, hak orang sok senong dan hadis senong di badan hak ni ke dispute area ke jom.